Dobar dan, ja sam Maja i predstavit ću vam revolucionarnu Erste Maestro PayPass display karticu. Ona služi kao sigurnije sredstvo prijave na internet bankarstvo, ali ju i dalje koristite za podizanje gotovine na bankomatima, plaćanje putem prisloni i plati beskontaktne tehnologije, te plaćanje na klasičnim POS uređajima. Uz čip tehnologiju, novost je i prisloni i plati funkcija, te novi displej uz pripadajuću tipkovnicu. Imajte na umu da vaša Maestro PayPass display kartica ima dva tajna broja. Zaporku koju koristite prilikom prijave na elektroničke usluge banke, te PIN koji koristite za platne funkcije kartice. Ako ste postojeći korisnik neke od usluga e-bankarstva Erste banke, vaša zaporka sastoji se od prve 4 znamenke vaše stare zaporke. Prijavimo se na net banking Erste banke. Otvorite net banking, odaberite opciju prijave display karticom, unesite vaše korisničko ime i uključite vašu display karticu. Tipku za uključivanje potrebno je jače pritisnuti jer se prilikom izrade kartice pazilo da se ona ne može slučajno upaliti u vašem džepu ili novčaniku. Za prijavu pritisnite tipku 6, unesite vašu četveroznamenkastu zaporku i pritisnite tipku OK. Kartica na ekranu ispisuje šesteroznamenkastu jednokratnu zaporku koju unosite u net banking i prijavljujete se. Nakon što ste uključili vašu karticu, sve ostale tipke dovoljno je samo lagano dotaknuti. Erste display kartica možete se prijaviti i u M-Banking aplikaciju kao i uslugu Erste Phone Bankinga. Za više detalja o našoj M-Banking aplikaciji pogledajte ostale filmove iz naše serije.